Gecaya birakam kenisi Gunda manela lopito kenisi Genza kuyam wamako kenisi Leka kodo bani Jesus Gecaya birakam kenisi Gunda manela lopito kenisi Loza kuyam wamako kenisi Leka kodo bani Jesus Lobane Yesusi Lobane Jesus Lobane Yesusi Lobane Jesus Lobane Yesusi Lobane Jesus ay Lobane Yesusi Lobane Jesus Gecaya birakam kenisi Gunda manena lopito kenisi Loza kuyam wamako kenisi Leka kodo Lobane Jesus Gecaya birakam kenisi Gunda manena lopito kenisi Loza kuyam wamako kenisi Leka kodo Lobane Yesusi Lobane Jesus Lobane Yesusi Lobane Jesus ay Lobane Yesusi Lobane Jesus Lobane Yesusi Lobane Jesus Lobane Yesusi Lobane Jesus Gecaya birakam kenisi Gunda manena lopito kenisi Loza kuyam wamako kenisi Leka kodo Lobane Jesus Gecaya birakam kenisi Gunda manena lopito kenisi Loza kuyam wamako kenisi Leka kodo Lobane Yesusi Lobane Jesus Lobane Yesusi Lobane Jesus ay Lobane Yesusi Lobane Jesus Lobane Yesusi Lobane Yesusi Lobane Yesusi Lobane Yesusi Lobane Yesusi Gecaya birakam kenisi Gunda manena Loza kuyam wamako kenisi Leka kodo Lobane Jesus Gecaya birakam kenisi Gunda manena lopito kenisi Loza kuyam wamako kenisi Leka kodo Lobane Yesusi Lobane Jesus Lobane Yesusi Lobane Jesus Lobane Yesusi Lobane Yesusi Wangela wadi mundila kuto Waga gichimi ashamobato Wangela wadi mundila kuto Waga gichimi ashamobato Wangela wadi mundila kuto Waga gichimi ashamobato Lira mama itagamo Lasmo moyo lambe afamo Lira mama itagamo Lasmo moyo lambe afamo Lira mama itagamo Lasmo moyo lambe afamo Wangela wadi hundilo kuto Waga gichimi ashamobato Wangela wadi hundilo kuto Waga gichimi ashamobato Yesus kurim hundilo kuto Waga gichimi ashamobato Lira mama itagamu Lasmo moyo lambe afam Lira mama itagamu Lasmo moyo lambe afam Lira mama itagamu Lasmo moyo Hallelujah 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 አንድ ነገር ለመናገር ነው ብዙ ልጆች አሉኝ እቺ ከነዛ ውስጥ አንዷ ልጄ ናት መሰረት ትባላለች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ቁጭ ብዬ እሷ ስትዘምር ማየት ሳላረጅ አቅም ሳላጣ ብዙም እድሜም ሳይሄድ ፍሬ ማየት የቻልኩ ሰው ነኝ እድለኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን የምትለው ሁሉ ነው የሚጣፍጠኝ በጌታ ፊት ነው የምላችሁ የምትለው ሁሉ ይጣፍጠኛል ማለት ቲክቶክ ሁሉ ጊዜ ስክሮል ነው አይደል የምናደርገው እሷን ከደረስኩ ቆማለሁ
በእውነት ነው የምላችሁ። ምክንያቱም የሆነ ነገር እንዳለባት አውቃለሁ። እየሰማችኝ እንዳደገች ለቅሶዎች እነሱ አካባቢ ስዘምር ለቅሶ አንቺ ካለሽ ፊት ለፊት ነው የምቀመጠው አለችኝ። በጣም ሰማሽ ነበር አለችኝ። እና ለኔ ይሄ ትልቅ ኩራት ነው። ዘርቼ ያጨድኩ ሰው ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ከዚህ በኋላ ብቀመጥም ምንም ባረግ አሁን ፕሮግራም ስጠየቅ ማንን ነው የምተኪው ማንን ነው የምትሰጪን ሲባል በመጀመሪያ ሰዎችም ያውቃሉ ወደ አእምሮዬ ትመጣለች መሰረት አለች ነው ብለው አፌን ሞልቼ ሰዎች ደግሞ እሷን ትተው እኔን ይባርኩኛል። ጌታ ይባርክሽ እሷን ስለጠቆምሽን ይሉኛል። በጣም የእግዚአብሔርን መድረክ አክብራ በእግዚአብሔር መድረክ በእግዚአብሔር ኃይል የምትቆም ብቻዋን ማትቆም እግዚአብሔር ቃል የሚያቀብላት ልጄ ናት። እስቲ ባርካት። እጃቸውን ከፍ አድርጉና እስቲ ሁላችሁም እንዲህ በሏት፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ በሉ። ረጅም ተጓዥ ሁኚ በሏት። በምንም አትያዥ በሏት። አትድከሚ በሏት። መንገድ ላይ አትቆሚ በሏት። ሰማይ ባንቺ ላይ ክፍት ይሁን በሏት። ከተናገርሽ በላይ ተናገሪ በሏት። እግዚአብሔር ጉልበት ይሁንሽ በሏት። እግዚአብሔር ጉልበት ይሁናት። በዚህም ውስጥ ያላችሁ ልጆቼ ለሷ ያልኩት ሁሉ ለእናንተ ነው። በእናንተም ደስተኛ ነኝ። በጣም የምትዘምሩ የእግዚአብሔርን መድረክ ከእግዚአብሔር መልእክት ጋር የምትቆሙ ልጆች አላችሁ። እደጉልኝ፣ ስፉልኝ፣ ኑሩልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንድሜ ነህሚያ በጣም ደስ ብሎኛል ስላንተ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ 1 ቁጥር 2 ቁጥር ስንዘምር በጣም አዲስ አበባ ሄደን ሳምንት ደርሰን ሳንዘምር የምንመጣበት ጊዜ አለ። ብዙ ወጪ አውጥተን መብራት ሲጠፋ ሰው ሲጠፋ ብዙ ለፍተን ትተን የምንመጣበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ያን ቆጥሮ በከተማችን አሁን ብዙ ስቱዲዮዎች አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዲስ አበባ ለመሄድ ባንችል እንኳን በቅርብ መተን ዝም ብለን በባጃጅ ሄደን በሞተር ሄደን ዘምረን የምንመጣበትን ያህል እግዚአብሔር አቅልሎልናል። ከነዛ ስቱዲዮዎች አንዱ የነህሚያ ስቱዲዮ ነው። እጅ ይጣፍጥልህ፣ የምትነካው ሁሉ ይጣፍጥ። እግዚአብሔር በሞገስ ይባርክህ። ይሄ ትንሽ ነው ጅማሬህ፣ እየሰፋ ሂድ። እግዚአብሔር ስራህን የእጅህን ስራ ያጣፍጥልህ፣ ይባርክልህ። ተከናወነ።